Ro epideng subhai pi shakane ke tup kubo man daga janmiat shwa bang ini kmi kubo ki babnya tu ini pai shwa shimat bukong san. Kiu ka jingdon kinong yo ya ka klam COVID-19 ha ka jala shaka lai kuwe ngut. Kmi bnya umin tudang ba ukon rat ki sangmai ka jing pen kre banya kun ya ka jing pang COVID-19 ha William Nagar. An pelong exam ke embus ya ke benta basak jong ke kelas bakat ar ha ubenai jeliu. Balasam nak number ya ke dukan ha kendai lat bat ke jaka bermajan kenang ban suk ya ke kom treka. Iku bo ki benya. Ka Indian Council of Medical Research lani ICMR ke yatu basilak lai punyo hajar sispa san pratali ki nomuna jong ke kelam coronavirus ladap ban test hakini ki apsau kenta beladap. Layo jengtip bagi dan haduk prahajar kendai spak kendai ngut ki bedang yok thamai kabala kentiu ya ke jingdon ki nong pang syaka arlak nyau hajar nriu spak kat san ngut ketenat ke kot ke khia ke yathu ba aspak kat nyau ngut ki la khlat no akini ki apsau kenta baladap kabala ra ya ke jingyap syaka san hajar kendai spak kat san ngut hagari haduk silak lai spak lai ngut ki brieu ki bala yo ya ke jingkot na kene ke jingpang haduk menta Meghalaya don sa uwe ubriu balawan pai na Uttar Pradesh ubalayo ya kene jingpang West Giant Hills bat menta la pensa ya haga jaka ba penkerpang hajowai uwe ubriu na West Garo Hills ulayo ya ke jingkon kebala kentiu ya kitu kebalayo ya ke jingkot syaka khat lai ngut aduk menta ki don baro life way ngut ki bayo ya kene jingpang ha ke jela Mentirang ba ka Meghalaya konrat ki sangma ulakmi bnya e gajing penkre banya khun ya gajing pang COVID-19 ha William Nagar bola le jingo ru ya gajaka penkerpang hakaba ule kren bat ya peliu jingmut bat kinong sa ula pelieru ya ka Corona Care Center ha William Nagar apo gajing khmi jong UDC ka East Garo Hills District u Swapnil Tembe mentirang ba ula sam ya ki kot jingtip kelum syakitu gi basa Sumar ukon nak sangma ula pelong ia ke jingelang bat ki he ke district bat ketat ke kot ke khia bat ula kentu ya ki pat ba ban om kulmar jengmut namar hakini ki tayau banwan kin long ki ba e bat jenjar namar ki khmi lenti ba ke nang don shu ki manwan phai yeng ula le jingo ru ya ke civil hospital William Nagar Kasorka Meghalaya kelarai ban pelong ia ke board exam an sedang man sateng jong ke kelas bakat ar ha ubenai jeliu Abakran bat kadi di news Shillong Menteri Ketenat Pulih Putih ba lakman rembui ula ong baga soka kala shim ya kene karai man pelong ya ke exam jung subjek badang sa kum ka mathematics ka physical education ka western music bat statistics ha ka pra kendai bat chipoterik ubenai jeliu dei ban buat perking ya ki kendon ha ki jakai le exam ha ka jingjengai ka ba armitar ula pentip ru bala penbet ba ki kena ki la ban tho ya ki exam jong ki na ki shnong ba ki shong kisa You see, the government has taken the decision to hold the exam for the remaining 4 papers on the 8th, 9th and 10th of June. The preparation for this exam is going on and I'm sure that there will be no hiccup in conducting this exam in spite of this difficult situation. Many students also who are studying in Shillong or in different part of the state but when this lockdown have been imposed, so they return to their respective villages, so they ask doctors, so to help them appear in the exam, the respective district, the MBOs have taken a very good decision, all of them, and I'm very happy that most of the students, they are taking this advantage and this I hope that it will help them. Kidukan nak kendai lat kila pli mentagas ngi da ka babut perking ya ke jing beta ka soka jela ka jing pli kidukan nak kendai lat GS Road Kiting Road Jill Road Cantonment bat mat pran on penya ikat kum ki number bala ai shiki kene ka jing penbet kanom keta ya kidukan de dawai da shin bat ki jaka Sumar kidukan ki dai ban buat perking bha ya ki jing beta kat kum ki kendon bala bo bat kat ban ya jingai iwei ni iwei pat kidukan kin pli na do ka kendai beje men step hado nriu beje janmiet Andai empat syak ban peli kedukan he kum ki shopping complex ki mall kedukan kapsnyo kedukan penbahabriu bat ki cyber cafe tak hadu banda penmena da kum waipan It's very difficult for us. The shop is not open. All the shop is not open. Then
sometimes now they are keeping the one number one they have to open one in Monday and Tuesday the number two, but very difficult to get the what to say the commodity. yeah. So but After opening, it's good only, but we have to take care of ourselves. I think that's the thing we have to do. Katana transport jong kejela kala ai ya kejing pentep babaro ki kali kamai bat ki kali shimet ansha banyat put sngi kat kum ki number kali odd but even number. Ki kali ki ba u number kali ukut hau odd number kata iwei lai san nyau khandai. Ansha banyat ya kesngi ningkong sngi balang bat sngi thodieng kat ba ki kali ki badon ya ki number ki bakut hau even number kata unot ar usau nriu pra ansha banyat ha kesngi baar sngi palai bat sngi sajan agane gejing pentep la batha ru bagi taksi kamai kila bankit tang arngut ki passenger shisen kit kane ka hukum kala penkulmar om tangi kinong kamai taksi ndai wat ya kinong shong taksi ru kumju nomor 4 la ban pentikna nebu ya kador ban shem ya kinong shong taksi Akawai pat kaliang habala keli sepangkannya iba Israel W. Engti Commissioner Secretary Ketnat State Transport ila pentip baladap banyakran bak kesoka jelah lo kene kamat kabaya day bat kabai shong taksi bat ila ong syu baya karai on sa shem kam kloy habikran bak di news chelong kinongnya taksi kila penpau ya kajing e jongki इसमें तो क्या है अभी तो इतना खास कमाई तो कुछ नहीं है अभी 2 पैसेंजर लेके जाएगा इसमें हम लोग भाड़ा कैसा लेगा क्या करेगा एटलीस्ट 3 देने से भी आगे एक पीछे 2 देने से भी ठीक था अभी इसमें तो हम लोग प्रॉब्लम हो रहा है ना भाड़ा कितना लेगा पैसेंजर से पहला जैसे पैसेंजर भी तो ले नहीं सकते ना अभी इसलिए तकलीफ है ना? तकलीफ तो बहुत हो रहा है देखते हैं आगे क्या होता है अनलॉक तो अभी शुरू हुआ नहीं Kawai na kajakari masi kabala remtam hasilong kabala sedang haus nam kakandai spa asau pupra kalaki embiang da kajingyo eke executive committee betemai ke jongka. Kane kajakari masi kalaya lemba bun ki jing e hande ki kenhuan jongka marwari samiti kalaya le kat bala ban penne pensa eka. Kane kajakari masi labu ya bunjat ki masi balari bat penhe pensan yaki hakarukom kabajanai. Ya kedut masi bemi na kane kajakari laju sam syekibri ki basa hajan Hagador kabatat bat ya kajingmi baro la pendon kam hagaban penbahaya ke negajaka wala kalong kajing persang kabarit Henry ka marwari samiti ka kermen scam bakan nangla syu ban kam penbaha ya ke negajaka ri mesi properly well maintained and the cow also like the nutrition of the cow and all is very good. They are being properly fed so they hardly fall sick or become weak or fall or anything. Except for the case of 1 or 2 maybe like there is some repeat breeding or whatever where a cow doesn't conceive and we usually give some medication to the cow and she becomes alright. So Ka eryong nisar ga kalakio rengkau hadivyagar ha alibak hakapor shibaje khatsan janmit lakmi lenti bakane ke eryong kan kio shekapang mingi bashatai bat kan ya lemba kiru duriau ha Maharashtra sejan ke alibak bat shathi hakini gi khendiat kanta ki banwan halo kane ke jingma ka bala ban mi na kane ke eryong la pen kenria no ekomba lai pho hajar ngut kinong shong shnong na keleng ki benta karu duriau jong ke Maharashtra shegi jakari ki ba kham shngan la pha sapulai ngut ki kenhun ke NDRF shakini ki jaka ha Mumbai la batha ya ki he officer bagi dei ban khmi ki benta ki be jan bat ki ru duriau shapang sep ngi ban pen kenria no ya ki breu na ki jaka badon jingma shegi jaka ba kham shngan Tung ini khmi mentai ki jinglong jiman jong sun meneng ka jing shet jing khak sun meneng ha shlong kalong apusan point product sachs ha ka performance step ka jing sngam ka hau kalong nyopu a na shispa ha ka performance step prapaway na shispa ha ka por jan miet ka jing hap slap kalong 0.0 mm ka sun meneng ka numlo a shlong ba ki jaka ba majan Shwaban penkut inya phai bang sa asian chikini kimat ba kong san Kiu ka jing don ki nong yo ya ka klam COVID-19 ha ka jala sha ka lai phoi ngut Mi punya Menteri Rangba Ukondat Ki Sangma ia kejing penkre banyakun ia kejing pang COVID-19 ha William Nagar. On pelong exam ke embus ke benta besar jong ke kelas bakat ar benai jeliu. Balasam dengan number ia kedukan kendai lat bak kejaka bemajan kenang bansuk ia kerkom terekam.
Tepalok kat tu mila poi sebekut jong tuk kubor jing mentaka janmit hadu management pila syai kesngi ha gajuk kapor kubli shiboni pibaro.